صلی علی محمد وعلی آل محمد معدن الجود والکرم الحمدللہ علی اکبر اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلام اللہ ورفع بعضهم درجات صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب سبحان اللہ چھا گئے اب کرم مٹ گئے درد و علم چھا گئے اب کرم مٹ گئے درد و علم آ گئے شاد للہ معزز محترم سامعین کرام علماء کرام ثناخان مصطفیٰ دیگر معزز محترم سامعین کرام حمد و ثنا اللہ دی واسطے جس تے قدر قدرت تہاڈی میری جان درود و سلام میرے تے تہاڈے آقا مولا جناب حسنین دے پاک نانا وجہ باعث تخلیق کی کائنات فخر موجودات میرے تے تہاڈے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذاتی والا صفات تو بعد بلا تمہید 11 کا ٹائم ہو گیا اس تو اگے تانوں تنگ کرنا ہے تے زیادتی تہاڈے نال جی اس تو اگے تانوں تنگ کرنا ہے زیادتی تے انشاءاللہ کوشش کران گے کہ ایویں چند منٹاں دے وچ انشاءاللہ تھوڑی جان بخشی کر دئیے کیونکہ یہ سارا کام اگلا ہور سی یہ ہو رہے وہ سننا سوکھا ہے یہ سننا اوکھا ہے وہ سننا سوکھا ہے یہ اوکھا ہے شعر و شاعری سننی ہے میں نے نہ سارے نالوں زیادہ آندھی نہ سارے نالوں میری آواز بھی زیادہ ہے تے جے صرف 10 منٹ میرے قریب آقا دی بزم سننی ہے میرے مصطفیٰ دی عظمت سننی ہے میرے آقا دی شان تے آن سننی ہے میرے آقا دا رہن سہن کہن سننا ہے ہاں جی جی میرے مصطفیٰ دا رہن سہن کہن سننا ہے تے انشاءاللہ 10 تو 15 منٹ دے وچ وچ انشاءاللہ فارغ کر سبحان اللہ تو قیام قدر اللہ رسالہ
ग्राम कदर ये अज बज़म जिस वेड़े जिस गली जिस महल्ले जिस शहर सजी ना ये गली आम है ना बीड़ा आम है ना महल्ला आम है कोई चीज़ आम नहीं ये वेखन च असी चंद जरूर असी वेखन च ये चंद जरूर मगर इन्हां चंदां दे नाल इन्हां मखसूस लोगां दे नाल अर्श दे वासी भी बैठे ने ते सिदरा दे वासी भी इत्थे बैठे सुभान अल्लाह अर्श दे वासी भी इस जगह ते तशरीफ फरमा ने ते सिदरा दे वासी भी इस जगह ते तशरीफ फरमा ये आम नहीं ते जिस जगह ते अर्श दे वासी तशरीफ फरमा वो जगह आम नहीं ते जिन्हां दे विच बैठे ने वो आदमी भी आम नहीं इस वास्ते ये आम बंदे दे हिस्से च नहीं ये खासां दे हिस्से च आंदी सुभान ये खासां दे हिस्से च आंदी ते खास थोड़ा हुंदा है आम बहुत हुंदा है खास थोड़ा हुंदा है आम बहुत हुंदा है ते इस वास्ते अलामा साहब एक खासां दा हिस्सा है एक इन्हां दे बोलो खासां दा हिस्सा ते अज आपां आम नहीं आपां खासां दे अंदर अज आपां आम नहीं आपां खासा के अंदर इस वास्ते के लजपाल करीम आका दी वज़म में सुभान अल्लाह लजपाल करीम आका दी वज़म में चाहते ये नहीं समझना भी चंद आदमी बैठे ने परेशानी सानू होनी चाहिए तुहानू तो नहीं होनी चाहिए परेशानी सानू होनी चाहिए तुहानू नहीं होनी चाहिए इस वास्ते मेरे रब ने तीसरे पारे के शुरू मेरे करीम आका दी अजमत का ऐलान फरमाया मेरे करीम आका दी अजमत का ऐलान फरमाया मेरे रब ने फरमाया तिलका रुसुल फज़्ज़लना बादहुम अला बाद सुभान मेरे रब ने फरमाया कि नफ्से रसालत असी सारे रसूल यकसा के बराबर पैदा फरमाए यकसा के बराबर पैदा फरमाए ने मगर मेरे रब ने फरमाया कि रसालत के अंदर शक नहीं रसालत के अंदर शुबा नहीं गुंजाइश नहीं कमी नहीं मगर मेरे रब ने फरमाया कि बाद जैसा फजीलत अता फरमाई बाद जैसा फजीलत अता फरमाई तो मेरे रब फजीलत का जिक्र फरमाते आया मेरे रब ने फरमाया कलाम अल्लाह फरमाया कि किसी के नाल असी कलाम भी फरमाया मेरे रब ने जनाब मूसा दा जिक्र करते हैं मेरे रब ने फरमाया कि किसी नाल असी कलाम फरमाया ते जिस वक्त मेरे रब ने सारिया अजमतां ते फजीलतां फरमा दित्तियां ते हुण मेरे मुस्तफा दी अजमत दा ऐलान फरमाया मेरे रब मेरे मुस्तफा दी अजमत दा ऐलान फरमान लगा फरमाया कि दुनिया वालों इसके अंदर शक नहीं कि ना जनाबे आदम की अजमत के अंदर शक है ना जनाबे नजी की अजमत के अंदर शक है ना साबिका अंबिया की किसी अजमत के अंदर शक नहीं बल्कि फरमाया कि वरफा बादहुम दरजात एक हस्तियों की नुकसान और नालों ज्यादा दर्जे दे के बुलंद वाला फरमाया एक हस्तियों जिन्हों सारे नालों ज्यादा दर्जे दे के बुलंद फरमाया वो हस्तियां आता फरमाया अरे जिसको कभी सफी उल्लह कहते हैं कि अल्लाह मुझे वो जमाना नसीब फरमा कि जिस जमाने में मुस्तफा आए तो फरमाया वरफा बादहुम दरजात एक हस्तियों जिन्हों सारा नालों ज्यादा दर्जे दे के बुलंद वाला सुभान सारा नालों दर्जे दे के बुलंद वाला फरमाया मिशकात शरीफ की हदीस पाक उलमा बैठे ने मेरे करीम आका दे कुछ सहाबा मेरे करीम आका दे कुछ सहाबा मस्जिद के अंदर तशरीफ फरमा ने ते बैठा जिक्र इलाही तो जिस वक्त फारिग हुए ते साबिका अंबिया दा जिक्र शुरू कर दिता साबिका अंबिया दा जिक्र शुरू कर दिता जिस वक्त साबिका अंबिया दा जिक्र शुरू किया एक सहाबी रसूल मलक साहब कह रहे हैं कि जनाब आदम सफी उल्लाह ने दूसरे सहाबी रसूल जनाब नूह का जिक्र करते आया कि जनाब नूह नजी उल्लाह ने तीसरे सहाबी रसूल जनाब इब्राहिम का जिक्र करते हैं कि कह रहे हैं कि जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह ने चौथे सहाबी रसूल जनाब इस्माइल ज़बी उल्लाह का जिक्र करते हैं मेरे जनाब ज़बी उल्लाह का जिक्र करते आया जनाब इस्माइल के बारे में कह रहे हैं कि जनाब इस्माइल ज़बी उल्लाह ने एक सहाबी रसूल जनाब कलीमुल्लाह का जिक्र करते आया जनाब मूसा को कलीमुल्लाह बनाया अल्लाह ने एक सहाबी रसूल कलिमतुल्लाह जनाब रूहुल्लाह जनाब ईसा का जिक्र करते नहीं जो मेरे मुस्तफा तशरीफ ले
مصطفیٰ تشریف لے آئے میرے مصطفیٰ خرامہ تشریف لے آ رہے تے اپنے صحابہ کا ذکر سن رہے اپنے صحابہ دا سابقہ انبیاء کا ذکر کرنا سن رہے چہرہ مصطفیٰ کو تبسم میرے نبی نے انہوں نے نہیں فرمایا کہ خبردار تسی سابقہ صحابہ دا سابقہ انبیاء دا ذکر کیوں کر رہے ہو جس وقت میرے کریم آقا نے تمام انبیاء دا ذکر سنیا چہرہ مصطفیٰ تے تبسم آیا چہرہ مصطفیٰ تے تبسم آیا انبیاء کا ذکر سن کر جس کے چہرے پر تبسم آ جائے ارے میرے مصطفیٰ کا غلام ہے جس کے چہرے پر انبیاء کا ذکر سن کر تبسم نہ آئے حاجی خواجہ کتب فرید میرے انبیاء دا ذکر سن گیا جس کے چہرے کے تبسم نہ آئے ارے پھر خود سمجھ لو کہ کی ہو سکتا ہے میرے کریم آقا اپنے پاک چہرے کے تبسم پاک چہرے کے تبسم چہرے کے تبسم لے کے اپنے صحابہ کے جس وقت قریب آئے کہ نبیک یا رسول اللہ سارے 10 بسہ کھڑے ہو گئے میرے کریم فرمانے دی کہ تسی سابقہ انبیاء کا ذکر کر رہے سو اس کے اندر شک نہیں سبحان اللہ اس کے اندر شک نہیں کہ جناب آدم صفی اللہ اس کے اندر شک نہیں کہ جناب نجی اللہ نے اس کے اندر شک نہیں کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے وہ میرے پیارے سے آقا اس کے اندر شک نہیں کہ جناب اسماعیل نبی اللہ نے اس کے اندر شک نہیں کہ جناب موسیٰ کلیم اللہ نے اس کے اندر شک نہیں کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ جناب عیسیٰ روح اللہ نے جناب عیسیٰ روح اللہ نے کے اندر شک نہیں مگر میرے کریم فرمانے نے ایک خوب یاد رکھو اللہ حبیب خوب یاد رکھو میں اللہ کا حبیب خوب یاد رکھو میں اللہ کا حبیب حبیب دی تشریح کر دیا میرے کلیم جناب کلیم اللہ فرما دینی یا اللہ انا کلیم کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب کا فمن فرق بین الکلیم والحبیب اللہ میں جناب کلیم کملی والے آقا تیرے حبیب نے حبیب نے کلیم کے فرق کلیم جو فرق کیے اللہ اکبر بارگاہ الہ سے جواب آیا موسیٰ کلیم ہوندہ ہے جیڑا رب دی رضا تے راضی ہوئے تے حبیب ہوندہ ہے جی دی رضا تے رب راضی سبحان اللہ رضا تے رب راضی ہوئے ارے دستور پر جانا ہو تو اللہ یہ اعلان فرما دے کہ موسیٰ خبردار آج ذرا سمجھ کے آنا ہے اللہ اکبر تے حبیب ہوندے جیڑے اپنے مصر ناز سے آرام فرما رہے ہیں اپنے مصر ناز سے آرام فرما رہے ہیں تے رب جبریل کو فرمائے کہ جبریل جاؤ ان اللہ آقا لکھا یا رسول اللہ دہلیز مصطفیٰ دے چلا جا دہلیز مصطفیٰ دے جا کے میرے محبوب بعد السلام یہ پیغام دے دے کہ محبوبہ رب چاہتا ہے کہ توڑے نال ملاقات سبحان رب توڑی ملاقات کا اشتاق رب توڑی ملاقات کا مشتاق ہے رب توڑی ملاقات کا مشتاق ہے کہ محبوب تسی کے میں راضی ہے محبوب تسی کے میں راضی ہے تو کرام یہ قدر اللہ وعلا حبیب اللہ فرمایا میں اللہ دا حبیبہ فرما دا حکمدارہ جات ایک خموس تھی جنہوں سارے نالوں زیادہ درجے دے کے بلند و بالا فرما دیتا ارے وہ کمال کے جہاں قدم رکھ دے اللہ اس جگہ نو عزتہ عطا فرما سبحان اللہ اس جگہ نو عزتہ بلند فرما دیتا ہے اگر میرے مصطفیٰ مکہ دی سبسبی میں جو پترن تو میرا رب فرما دیتا لا سینوں میں ہاں سبحان اللہ فرمایا سونے تو اڈے قدمہ دے سج کے مکہ دی اس زمین نو بہت درجے دے دیتے مکہ نو بہت درجے دے دیتے مکہ مقدمہ مکہ مقدمہ اگر کوئی آدمی کہ جی اتھے تو درجے پہلے ہی سی اتھے تو درجے پہلے ہی سی کعبہ اللہ موجود سی اب زمزم موجود سی صفا مروہ موجود سی صفا مروہ موجود سی یہ تو درجے پہلے ہی بہت زیادہ نے فرمایا ملا کٹیا ذہن کٹیا سوچ چھوٹا ذہن چھوٹی سوچ فرمایا یہ وجہ نہیں یہ وجہ
نہیں زمزم تو جناب آدم سے بھی پہلے موجود تھا. ارے کعبہ تو جناب آدم سے پہلے یہ جگہ موجود تھی, یہ جگہ موجود تھی. فرمایا کعبے دی سرزمین لو جڑے درجے عطا فرمائے وانت ہلتم بها, فرمایا جڑے درجے عطا فرمائے نے سونے توڑی چال دے صدقے فرمائے, سبحان اللہ, چال دے صدقے فرمائے نے. کہ آنہ حضرت سرید احمد ترجمہ فرمایا کہ ان کی فرمایا جس جگہ سے قدم فرما دوں اس جگہ نو کر دیں, جس خاندان اس قدم رنجاؤں اس خاندان نو کر دیں. لگان معبود یا سچی سرزمین سے قدم رکھو, فرمایا مدینہ نورا بڑا دینا ورا بابا درجات, سبحان اللہ, بابا درجات
جان محبوب بازار دی سننے والی آنکھ جدر اٹھ جائے فرمایا اللہ جگہ نو درجے عذاب درجے عذاب فرما دینا ورفع بعضهم درجات محبوب نادان سے درکنار محبوب بازار دی سننے والی آنکھ جس کی طرف نو اٹھا دے اس طرف نو درجے عذاب فرما دینا فتح مکہ مکہ ہے میرے کریم آقا مکہ دل مکرمہ دی بازار جو گزر رہے نے پیچھے حرابی آواز دی یا رسول اللہ سلام واسطے آیا میرے کریم آقا میرے کریم آقا ورفع بعضهم درجات مازاد کی سر میں والڑی آنکھ تھی جس وقت پیچھے نوے کے عرابی نکل جائے یا رسول اللہ سلام سے واسطے آج رہا محبوب سلام قبول فرماؤ میرے قریب آقا جس کے نیچے گزر رہے نہیں وہ چھت سیدھا مکان ہے میرے قریب آقا اس مکان کے نام کھڑے ہو میرے آقا وہ شخصی آواز سنن واسطے جہاں سلام سنن واسطے اس مکان کے نام کھڑے ہو گئے نہیں جس وقت اس مکان کے نام کھڑے ہوئے اس مکان کے اندر ایک ضعیفہ دو تین بچے ایک ضعیفہ دو تین بچے ضعیفہ کو پتہ لگا کہ نجبال محبوب میری دہلیز سے کھڑے نے نجبال محبوب میری دہلیز سے کھڑے نے دل کی خیال آیا یہ تو محبوب نے جڑا ایک بڑی ویک لے جایا جدر ایک بڑی ویک لینے نے وہ انہاں دا ہو جاتا پتر پھڑے اندر کمرے چلے گی کہن لگی وے پتر اندر آ جاؤ باہر اپنی دہلیز سے یوں گلائے جی کرنا جاواز باہر کھڑے جی کرنا جاواز اللہ دوڑے اندر چلے گئے رب نے جبریل نے فرمایا جبریل میرے محبوب دے نالین انہیں اس تحلیز سے لگ گئے میرے محبوب دے نالین انہیں اس تحلیز سے لگ گئے فرمایا انہیں انہوں بھی درجے دے دے اس جگہ نو بھی درجے عطا فرما دے جس وقت میرے کریم آقا جناب جبریل آئے بعد سلام رکھی تھی یا رسول اللہ علیہ السلام دے بعد رب کا سلام فرمایا محبوب جس تحلیز نال باندے قدم لگ گئے فرمایا اللہ نے انہوں بھی درجے عطا فرما دیتا آپ دے بھی کرنا چنگلہ لے لیا تے بچیاں دے کرنا چنگلہ آکھا بھی کاکا انگلاں دے لو کرنا چاہو بھی کاکا کرنا جے انگلاں دے لو تے جی توڑے کرنا جواز بے گی وہ پتر تسی میتھو گئے وہ پتر تسی میتھو گئے اللہ اکبر میری کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اسرا نہ لینے اکدس اسرا دیوار دے نال اسرا لائے نہ لینے اکدس دیوار دے نال لائے رب نے جبریل نے فرمایا جبریل بعد السلام جا کے میرے محبوب نے سوڑیا میرا سلام کہہ دے جنال میرے محبوب نے پیغام سنا دے کہ محبوب جس حدیث سے توڑے قدم لگے نے اسی انہوں بھی درجہ عطا فرما دیتے تے جڑیاں انگلاں کرنا چلے کے کھڑیاں سبحان اللہ انگلاں لے کے کھڑیاں جانے یہ انگلاں دے وچوں دی آواز ہے کر دے انگلاں دے وچوں دی آواز کر دے ارے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی ارے اللہ کی بولنی گئی جب آواز کاننے گئی تو اپنا دامن پھلا کے دہلیز پر آ گئی سبحان اللہ دامن پھلا کے دہلیز سے آ گئی دیکھیا نے کرم کی نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ کرم کی نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ کرم کی
درجے دے کے بلند و بالا سونے سارے نالوں زیادہ درجے دے کے تے